Shalom, Shalom, horas mabat haganupan, Bapa Inang, nama poso, sonai agedak danak sekolah minggu, nadop sirsir, nuan i ruangan on, nalaho mandihuti ibadah ta secara langsung. Sonai homa isi sehanami hubani nasiam, namar dihuti ibadah, secara live streaming, ijape nasiam Marianan. Sadarion 20 November 2022 Minggu ujung tahun ni kuria. Topik ni minggu ta hamatean doma itolon ibagas hamonangan ni Kristus. Janah bani panorang sadarion ia dong kondohoma horja bagal napasi. Tarpuji ma gorani Tuhan na tongtong manramoti guluhta. Boy hita riap sadarion marmalas ni uhur mamuji pasangap kon goran ni Tuhan. Hita haganupan paima ipuka hita ibadahta. Diar hita marunduk ni uhur marondos subani Tuhan. Ase tondui napasing matondok ibagas uhurta. Ase boy inikmati hita ibadahta ibagas malas ni uhur. Yotang hanami hita haganupan bani marsa teduh secara pribadi. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas koran ni na ibata bapa, akon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasi, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ali na ibata, hamdo na ibataku nahu pindahi. Horahando tondui hubamu, si holando daging kubamu songon tano na dorging. Anjaha nahora naso marba. Haleluya, haleluya, Ham Tuhan Yesus Kristus paridok niuhur apa parholong ate baga. Naroh dohanami hulobemu bani panorangon. Siol martarima kasih. Halani haluahon. Nado pinasisirmu huban nami. Lambin paahap kon hamma holongmu huban nami. Asal lambin martengir niuhur hanami hubamu. Sorapi hamma uhur nami. Ase ibagas hasit tonganmu hanami roh marsomba jana mandrogop hulobemu. Amin. Hundul kuria. Haleluya, napuji ma bapata Tuhan naibata ibahen dear layaknya. Saitong ringgas mahitabe pasangap naibatain ibain holong ateni. Puji pasangap kon hita gorani Tuhan, manduding hita duding haleluya nomor 10 ayat 1, 2 pakon ayat 4. Hallelujah,
sangap na ibata tongtong, marhite parlahota. Duding kon hita, bani ayat na paupat ko. Mahita jongjong. Anggo ia taon hita seng dong dosata ipautoto hita do dirita anjaha sen ibagas hita asitonganin anggo isopot kon hita dosata hatengiran nyuhur anja bonar do ia manasab dosata apa paborsi hita humbani haganup hagidukon halaniai roh mahita hulo beni Tuhanta masopotkon jana mangindu hasasapan ni dosata. Martonggo mahita. Ham Tuhan ay bata paridiop ni hurbagal. Iparhatongon hanami nahotop dohanami iparjabulon dosa. Anjalang boy hanami malua anggo mangajam kon gogoh nami sandiri. Mardosa dohanami do pakham marhite pikiran hata sonai age pambahenan nami jana mardosa doho mahanami marhite nalang yorjaon hanami na patut si horjahonon nami lang yaholong hanami ham humbani bulan nyuhur gok ni tondui pakon buis ni gogo nami lang yalong ihanami hasoman nami dos kon diri nami sandiri maidop mauhurmu ban nami sasapham madosa nami anjaha bobay hamahanami ase manggulu na bayu manggulu ibaga sa rosumu jana mardalan bani dalanmu ibagas Yesus Kristus jalo hamma tonggo namion. Amen. Maronjolan humbani kuasa ni nebata huatahon ma bani nasyam.
ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduy na pasing, tenger mauhur na siyam, doma sasap, haga nubdo sana siyam. Riap mahita makataon amin. Amen. Hundul ma kuria. Hamnai bataku isurga paratasmu, manrugop au nuan ilobemu. Paima isaksihon hita hata hapor sayaon, mandoding hita doding haleluya 475, ayat sada 2 pakon ayat 3. Riap mahita jongjong,
Saksion hita maha porsayaon tain, songon na sinaksion ni haganu pala na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani bata-bata, paggugo na sa talimbang, nama no palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni bata na sa sadain, inutuan ta, na tinubukon ni si Maria, sa ganape haliaban, marhiteton din ang pasing, namanarong na parhit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iba silangkon, mati ang jaya tanong, turun huna gulitoro, mulak manggulo humbani na mati, bani ari patulong. Naik ke surga, anjahun dulu siamun ni bata-bata, paggogo na sa talimbangin, unjay Maria mulak manghira, lau mamumihara na manggulo pakon mo na mati. Au porsaya bani tuli na pasing, bani kuya pasadaan na mapasingin, parsaoran sa segala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani patpon ni akula, pakon bani haguluhan na sa lokah ni dokani. Amen. Hundul ma Kuria. Salam mahubat haganupan. Aha kabar nasiam Bapak Inang. Nama poso lansia. Luar biasa ya, puji Tuhan. Terima kasih hubani Tuhan adop pasadahun hita melalui ibadah ta sadarion. Selamat datang hubani nasiam atap on ope nasiam ongga maribadah i gereja GKP Padang Bulan. Sonai homa hubani nasiam na mandihuti ibadah secara online. Selamat beribadah kubat haganupan. Anjaha asibui inikmati hita ibadah sekaligus horja bagal na pasing bani sadari on. Na perlobe ipanaskan kami selamat ulang tahun hubani Jumat na ulang tahun mulai tanggal 14 das kubani tanggal 20 November. Selamat ulang tahun hubani Inang Nyonya Surya Dharma Purba, calon Situa Mardiati Barus, nomor ulang tahun bani 14 November. Selamat ulang tahun hubani Inang Kasta Eva Sari Sinuraya, Katrina Sipayung, Pakon Serin Ciara Emanuela Damanik, nomor ulang tahun bani 15 November. Selamat ulang tahun humai padaskan kami hubani Bapak John Jantoguh Damanik, hubani Bapak Iwan Novelson Purba, Pakon Patricia Damanik, nomor ulang tahun bani 10 November. Selamat ulang tahun hubani Bapak Jeffrey Fernando Saragih, nomor ulang tahun bani 17 November. Sonai homa selamat ulang tahun hubani Bapak Ridwan Girsang, nomor ulang tahun bani 10 November. Selamat ulang tahun hubani Bapak Perhanger nami Bapak Situa Surya Abadi Sembiring, hubani Bapak Evandi Damanik, hubani Bapak Albert Macudo Sipayung, hubani Inang Situa Surtiani Saragih, Bapak Petradi Alfredo Pandiangan, Dian Ruth Sarah Purba, Dian Ruth Sari Purba, Pakon Bapak Situa Tri Rusdin Damanik, nomor ulang tahun bani 10 siah pakon tanggal 20 sadari on. Selamat ulang tahun hubani Syam, hidup berkelimpahan, ipasu-pasu Tuhan ta Tuhan Yesus. Na paduahon bani minggu naroh tanggal 27 November aima Minggu Advent na perlobei, namar tugas aima perambilan pendeta S. Agirsang, paragenda Situa Yan Saputra Saragih, Pandoding Situa Laria Raja Guguk, Partingting Situa Serto Sipayung, Parmusik Situa Jan Saberlan Purba, Song Leader Inang Nyonya Nomensen Girsang, Inang Kori Ginting, Pakon Situa Friska Purba. Padalan galangan
sama Sri Wahyuni Purba, sama bin Saudin Saragih, pakon calon situa Marjati Barus. Prokes atau penerima tamu, calon situa John Sugiat Girsang, sama Raja Dinding Girsang, pakon calon situa Ratna Saragih. Keamanan parkir, calon situa Marulitua Purba, calon situa Axel Sumbayak, pakon Bapa Legi Mansah Purba. Koordinator situa Rosma Silitonga. Minggu pagi nama rambilan Pendeta Ance M. D. Sihut Tohang. Kebaktian sore Pendeta Mindawati Paranginangin PhD. Napatuluhan Bapak Inang, laporan keuangan boidah kita bani buku ting-ting ta, lembaran ting-ting nadop ibagihon. Terima kasih hubani hitah ganupan nadop membere bagal ni uhur. Sonai homa ipaingat hanami hubata haganupan halanin laho das mahita bani tahun baru. Ipaingat hanami ase atap adong ope iuran-iuran atap kewajiban-kewajiban ta tahun 2022 on ase boima ibere hita homa tene. Nah berikut ini warta kegiatan jemaat. Nah perlobei sermon pakon rapat majelis jemaat. Iban hita bani tanggal 24 November. Minta maaf nami tertulis jai 17 November. Ipukah pukul 10 WIB sermon manakasi ambilan pesta pemuda tanggal 4 November. Ase hubani nasyam nama poso ya, nama poso ase si partugas ase sirsir maroh hari Kamis jam 10 WIB. Dop selesai sermon dilanjutkan rapat majelis menusun program kerja tahun 2020. Ase hagenup hita anggota majelis Rohma Mandihuti rapot on. Napa dua hot sosialisasi penilaian calon samas pakon sintua. Iban hita bani sadari on siluk keluar minggu. Marianan iruang parsermonan lantai 2 ase hagenupan calon situa pakon calon samas ase Rohma Mandihuti acara on. Horja bagal napasing. Bani minggu sadari on, ibahen hita dohoma horja bagal napasing. Halanyai ase parsapun hita diri pakon uhurta, nalaho Mandihuti horja bagal napasing. Amplop persembahan doma ipada subata, anjaha amplop on holi, igalangkon hita, israhkon hita, sesudah horja bagal napasing. Jadi holi do posi ambilan, tetap hita menggalang, sona somal tolu kantong, baru holi terakhir do posi horja bagal napasing, menggalang amplop. Parguru manaksihon, songon nasomal masuk 10 WIB, marianan iruang parsermonan. Sidang jemaat. Bani minggu 4 Desember 2022, siluk keluar minggu, ibaen hita do sidang jemaat, Aima nama notapkon program kerja 2020 tolu. Ase hagenupan anggota jemaat nadop sidi Rohma Mandihuti sidang jemaat on. Pengen hanami salinari hita hagenupan warga jemaat GKPS Padang Bulan wajib hadir nadop sidi Mandihuti sidang jemaat. 2 kali setahun doi ban hita sidang jemaat. Ase Rohma hita tene. Hubani nasyam Inang rapat anggota seksi Inang hari Selasa tanggal 20 November. Rapat seksi Inang ibahen sadari on 20 November siluk keluar minggu nalaho manusun program kerja tahun 2020 tolu. Sonehoma PA Inang sektor 5 Jeriko yadongkon bani 20 November pukul 10 pukul 5 sore pengkhotbah Bapak Situa Untung Suseno tempat di rumah keluarga Situa Darman Sarage. Nah berikut ini program kerja 2020 tolu doma 3 hali iting-tingkon bani hita haganupan seksi-seksi tupuan KMB KMS nalape menyerahkan program kerja ini asiboima iserahkan hubani PMJ sadari on anggoboy ijaluhan nami ma tene. Nah berikut ini malam puji-pujian Natal Bapak Inang
Ilaksanahon bani Selasa 10 Desember 2020 mulai pukul 10 siang WIB. Panitia mengundang sektor-sektor, seksi-seksi, anggota jemaat yang berkenan untuk mempersembahkan pujian berupa kor, vokal grup, solo atau puisi dengan tema persembahan sukacita Natal, bukan parut tolon. Boy ihubungi koordinator seksi acara Aima calon setua Christian Girsang. Batas pendaftaran 1 Desember 2022. Nah, berikut ini pertongguan pangapohon sektor sada. Ya dongkon bani Jumat 25 November 2022 pukul 10 siang 30 WIB Marianan i Gereja On. Aima hubani keluarga Humisar Sitanggang, keluarga Bapak Situa Salmon Girsang, keluarga Bapak Henricardo Simarmata. Aserohma haganupan perwakilan seksi-seksi, pakon diakonia sosial, sunai homa pakon tupuan mandihuti pangapohon ontene. Nah, berikut ini idah kita nakodai bani pintu masuk Hasomanta Persekutuan Mahasiswa Teologia Simalungun na i STT Abdi Sabda sihol sidia mengadongkon perayaan Natal sekaligus penginjilan hu GKPS Resort Serdang Tolu 17 Daskubani 20 Desember. Kalanyai membahen aksi dana sidia mengindo pangurup yonta ase doposi salose ibadah ta ase riap mahita manduit kontene membantu sidia sunai homa manonggohon. Nah, terakhir minggu ujung tahun kuria. Bapak Inang hita haganupan nama poso sadari on aima minggu ujung tahun kuria sekaligus homa minggu perdingatan hubani namate. Boydo idingat hita dihadihatan nadop perlobei marujung goluh. Janah mardingat bahasa hita haganupan pe bani sada panorang marujung goluh do homa. Halani ai haganupan hatani Tuhan nadop itangar hita khusus ni bani nasa tahun on piga pembinaan doma iban hita. Ase idalan kon hita maai sonai homa ase lambin bujur janah lambin marhadaulaton hita bani goluhta ari-ari. Janah tetap sirsir sandi haripe ari ni Tuhan in mangalop hita. Bani panorang on mardingat hita bani Hasomanta Sakuria nadop marjung goluh bani tahun 2022. Aima hubani naperlobei inang osda be saragih Bapak Situa Jekonia Saragih, Nurmata Krista Sipayung, Bapak Wardi Sinaga, Inang Rosmawati Borupurba, Inang Moiriahta Sinaga, Bapak Situa Alponi Sijabat, pakon Bapak Darwin Sarage. Saya Tuhan tama terus naman ramut kon janah mamasu-masu keluarga nati nading ni sidea on haganupan. Ase semakin terus ipasu-pasu Tuhan dipulihkan anjaha iparmaloi Tuhan ta. Ai mating-ting bata sadari on jadwal kegiatan November Desember boy idah kita hubani ibani kertas ting-ting. Amin martonggo mahita. Bapak surga ibagas Tuhan Yesus malas tumanguhur nami Tuhan. Terutama bani sadari on daska nami bani ujung tahun kuria. Anjaha bani minggu na roh masuk mahanami hubani tahun baru kuria. Aima Advent pertama, kedua, ketiga, pakon keempat. Terpuji maham Tuhan. Nah setahun bolon secara gerejawi hanami boy maribadah ibagas na dear. Sonai homa piga-piga hasoman nami sakuria. Nadop marulang tahun tambah kon ham setahun. Umur ni sidehale bapa. Ase semakin
bersukacita sedia ibagas ham, semakin bertambah pengenalan akan Tuhan, semakin mabiar hubahmu, aja semakin irasaon sedia holong pakon hidup ni hurmu ale Tuhan. Ase marbagal sedia ibagas hatamu, ase haganupan horjani sedia, baik nyombah nami ibagas persikolahan, pertumbuhan jasmani, rohani, sonai homa hubani hasoman nami na mencari pekerjaan, pakon namar horja, aseham namar maloi sedia ale Tuhan. Bapak surga, sonai homa haganupan program kerja ni kuliah, yondoskon hanami hubamu, rapat-rapat, persiapan-persiapan, na menyusun program kerja 2020. Aseham homa na masu-masu haganupan hanami, seksi-seksi tupuan, KMB, KMS, pakon haganupan hanami ale Bapa. Asibuy tongon ahanay program kon hanami betul-betul ibagas harosuh nurmu nama korhon hamajuan bani partondoyon ni kuriain. Bapak sonay homa taringat hanami hubani piga-piga hasoman nami ibagas na buritan. Aseham homa na masu-masu ale Tuhan. Domba buay homa ale Tuhan, mungkin obat atape tindakan-tindakan nadop idalanhon. Ase hamba memberi pengharapan hubani sedia. Hubani nadop martahun-tahun ibagas naburit. Hamba memberi kesabaran ale Tuhan. Ase boy sedia makorjahon atape melewati hari-hari ini ibagas sukacita na humbamu. Sonai homa ibagas pergumulan ekonomi pakon keluarga. Ase terus ham gabe tempat nami mengadu-ngadu ale Tuhan. Ase boy tongon Tuhan hatamu nadop ijalohan nami. Boy in mengapohi haganupan keluarga na ibagas pergumulan hidup. Terima kasih mabamu Tuhan. Jondoskon hanami homa ibadah nami sadari on hutanganmu, pemberitaan firman Tuhan horja bagal na pasing. Ase ham na masu-masu haganupan. Ase membahen pembaharuan rohani, anjaha lebih mengharap nami hubani ham ale Tuhan, mempersayai ham bani haganupan janji-janjimu, bani haganupan goluh nami. On matonggo elek-elek nami ale Tuhan. Sonai homa bangsa pakon negara nami pe yondoskon hanami hubamu, presiden, menteri, gubernur, wali kota, pakon haganupan ale Tuhan, na berwenang ibagas pemerintahan. Asiham na masuk-masuk. Bahkan kondisi cuaca na ekstrim akhir-akhiron pehoma hamma na masuk-masuk hanami. Beri ham hajur giton kekuatan tubuh asiboy ilawan hanami haganupan penyakit marhitehon ni efek daripada musim na berubah on ale Tuhan. Pakon piga-piga na mengalami kebanjiran. Asiham homa na membantu na mengapohi na bere gogoh. Terima kasih ma bamu Bapak surga. On ma elek-elek nami hubamu ibaga Yesus Kristus Tuhan pakon panobus nami. Amin. Pai mamandoding kita, tanggal hita persembuhan pujian hubani grup pemuda Kuriaun. Selamat siang semuanya, shalom buat kita semua. Ya, shalom, puji Tuhan, hari ini kita sudah berkumpul di gereja ini untuk beribadah. Kami dari Panitia Natal Nama Poso Resort Polonia akan mengadakan perayaan Natal di GKPS Sola Gracia tanggal 17 Desember 2022. Untuk perayaan Natal ini, kami panitia membutuhkan dukungan dari Bapak, Inang dan Nama Poso sekalian. Untuk itu kami sudah mengadakan bazar di samping gereja
Kami mohon partisipasinya dari Bapak dan Inang dan nama Paustos sekalian untuk melancarkan perayaan Natal kita hari ini. Kami juga memohon dukungan doa dari Bapak Inang dan nama Paustos sekalian agar perayaan ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami di sini juga akan mempersembahkan lagu pujian dari penyanyi Natal, terpuji dan termulialah nama Tuhan. Terima kasih, Shalom. Siholma tangaronta hatani Tuhan,
Marhite ambilan na binoban ko ni Bapak Pendeta Jemiraya Saragi. Ase alo-halo hita hatani Tuhan, marite doding haleluya, 420 sia, ayat sada pakon ayat 2. Dodingkon hita ayat na paduangan. Damini de batana mengatasi haganu paruhuron, imanaman ramot kon uhura papikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus. Amin. Salam mabata ganupan. Bapak nang ita ganupan, sonagi nama poso, hata ni nay batana gabi ambilan bata, bani nay masuki hita, minggu ujung tahun kuliah. Na somal homa ibahen gabe pardingatan bani namate tene. Lang pardingatan namate lang. Jadi kita bukan sedang mengingat kematian, tapi kita sedang mengingat keluarga handetolan umat manusia yang telah meninggal. Isi se hatanine batado hita marihite buku Sada Korin 15. Sada Korin 15 ayat 50 das sobani ayat 50 alu. Sonon ya tahu. Hasangapon ni parpuhon nasiol masa apa ojur-ojur. Nasyam sanina ondo nahu hatahon seng tarbahen daging apa daroh manian harajaon ni naibata seng tartean nas rasal pun na totap ai tonggor ma hupatugama bani nasyam sada Rusia
Seng haganup hita mate, tapi haganup do hita paubahon. Sopong ibagas sakidop mata, bani parsora ni tarompet na parpudiay, ay marsora mata rompit, gabi puho mana mate, hu hatongtongan, lanjar paubahon nima anggo hita. Ay maningon na totapay do, soluk konon-kon bani narasalpon. Anjahagulu na totapay, soluk konon-kon bani naramation. Tapi, dop isolukon na totapay bani narasalpon, anjahadop isolukon golu na totapay bani naramation, ijay majupah hata na tersuratin, domma terbundut hamatian, hubagas hamunangan. Oh hamatian, ijadu hamunanganmu. Oh hamatian, ijadu sorotmu. Sorot ni hamatian aima dosa. Anjahagogo ni dosa aima titah. Tapi terima kasih mabani nebata na pamunang hita marhite Tuhan ta Yesus Kristus. Aipe na siyam sanina na hinaholongan tetap mana siyam ulang mubah-ubah anjahalam bin surung ma ibagas horja ni Tuhanin ay iboton na siyam sedo na soya halo jaon na siyam ibagas Tuhanin. Sibar Jaima Dasni. Kuria na hinarga ni Tuhan secara tahun gerejawi doma ipatuga bata pasal holong hidup niuhur hagogohon ni naibata pakasomanion ni naibata hubata marhite minggu-minggu Trinitatis. Bani minggu-minggu Trinitatis ipatugah do bahasa naibata do sitop pahaganupan. Iya do namar kuasa pasal haganupan. Naibata do ibagas Yesus Kristus napaluakon hita humbani gom-goman ni dosa ay. Jana ibere do tondo na pasing nalamak kasomani hita. Paima roh ari ni Tuhan ay. Jana iholang-holang ni minggu Trinitatis pakon minggu Advent omma mingguta aima minggu ujung tahun kuria nalaho patugah kon hubata bahasa ada kepastian akan kematian dan kehidupan. Bani minggu ujung tahun kuriaon ganup halak persaya ipatuga pasal hamatian jana sekaligus kebangkitanai parpuhonai paima roh use Yesus ai bani ari ni Tuhanai bani yom Adonai ai nalaho manguhumi halak na mangguluh pakon nadop mati. Ka mingguon ay maminggu persiapan bata. Marhite
na mengenang keluarga tanah perlu bimarujung gulu. Bahwa ada kepastian bahwa kita juga akan mati meskipun bani paroh ni Yesus ai use adong dohalak namang gulu. Ya. Karena dia akan datang menghakimi orang yang mati dan yang hidup. Totu bapa inang hita haganupan topik pasal hamatian pakon parpuon menjadi sada topik yang amat sulit. Sulit tumangdon nalar manjalo pasal hamatian lain. Jana sulit doho manalar mangarusi pasal parpuon dop kosi hamatian lain. Masih sulit. Hala nilapi yung gehita mati pakon puhoten. Kita belum punya pengalaman mati dan bangkit. Halani ay wajar buedo pandangan-pandangan pangarusion pasal hamatian ni jolma pakon pasal parpuon ni jolma. Korin dipengaruhi paham-paham. Hal ini memang kuria ai sendiri lang berlatar belakang sada suku ini. Tapi adong halak Yahudi, adong halak Yunani, adong halak perdagang pakon nalega. Maka bani konteks adong dua paham sasitong ni yang sedang berbenturan itongatongan ni kuria ni Tuhan. Sada paham na parlobi aima, paham Ibrani, atap gati sobut paham Yahudi ke Yahudian. Bani hala Yahudi bapa inang, manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Ai mulak ubani tradisi penciptaan. Dop kosi ito panay batama hun orbuk ni tanohai, maka Allah menghembuskan nefes ruah kehidupan. Baru pe ijai tano nai bentuk nai bataai gabe manggulu. Ya. Adam gabe Adamah. Ya. Dari sesuatu yang mati menjadi sesuatu yang hidup. Maka bani paham niala Yahudi, manusia itu terdiri dari roh dan tubuh, daging dan roh itu. Jana bani paham ni halak Yahudi, anggo mate madaging, mate matundu ini. Seng boy mate daging ni mangguluh tonduni. Lang adong ay bani paham Yahudi. Jolma ay utuh, roh dan daging. Mate pe utuh, mate akulani, mate tonduni. Tapi bani paham Yahudi, lang adong itandai si dia pasal kebangkitan. Pasal parpuon dop kosi mati. Napa dua hon bapa inang adong paham Yunani yang mempengaruhi cara berpikir si dia, pangarusion di si dia homa pasal kematian dan parpuon. Pahamon condong hubani pengaruh Platonisme. Seorang filsuf Yunani yang sangat terbarita, Platoai, maka tahun sonon. Manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. AGP terkadang seng terbain kita memisahkan antara roh dan jiwa. Songon doding taai. Tondui daging uhur. Apa
gogoh ni. Sasitong ni agak mirip do pakon paham kejahudian ai. Tapi bani paham Junais Helenisme yang dipengaruhi oleh Platonisme ai isobut sono. Jasmani itu adalah fana. Bani bahasa Latin ni ya tahu. Jasmani itu ada di ruang tempus ini. Tempus ai hanjai ma tempo. Jadi dia dibatasi oleh tempo, kecepatan waktu. Pigado temponi, 100 ke 120 dibatasi oleh tempo. Akulaon adalah fana. Dan karena tubuh adalah fana, maka dia berdosa. Karena dia berdosa, maka dia akan mati. Tapi anggo tondui, anggo roh, anggo uhurai abadi. Maka bani paham Platonisme yang mati adalah tubuh, tapi kalau roh tidak mati. Halanyai Bapak Inang, ipat orang Paulus do. Sonaha do pangajarion ni Kristus pasal hamatian pakon parpuonai. Jadi yang bahasa Nasiam pasal bindu saplimaon humbani ayat sada sasitong ni doma dong hatorangan. Pasal sonaha do jolma namati ai pakon sonaha do jolma napuhuai. Jana das subani panorangon bapenang pangarusion na berbeda pasalai sedong dotong. Janang gui pardatin Nasiam halani memang ujung tahun kuriaon agak sinonim pakon Paskah, pakon Jumat Agung, ya. Agi pardatin Nasiam. Sonaha pangarusion ni susian ni Tuhan Yesus. Sangga rosi dia aima si Maria pakon si Magdalena hu tanoman. Ida si dia doma guling labah ni tanoman lain. Ida si dia ubagas langadong be akula ni Yesus namati ai. Sehingga si dia berpikir mungkin adong do nama nakoni manako akulani Yesus. Itu dipahami bahwa ternyata mereka juga masih memahami tubuh itu adalah panah dan tidak ikut dibangkitkan. Sehingga tubuh ma pikiran ni si dia naita kohala do bakeni Yesus. Jadi ternyata orang percaya selevel murid atau yang dekat dengan Yesus bani panorang ai juga telah dikuasai oleh paham Platonisme ai. AGP ni Yesus ipasingat. Pai mama ATP audu masumpa tuga bani Nasiam pasal parpuon. Maka Paulus bani teks niam 9 tahun ingin mengembalikan pangarusion nasi tong hubani halak Korin. Ase ulang adong perdebatan, ase ulang adong kebimbangan, sonaha do akula ai. Jana sonaha do akula dop kosipuho Yesus ai. Dengan tegas ajaran kekristenan makatahun agi Paulus bahwa ketika tubuh mati maka rohnya juga mati. Halanyai hala Kristen seng boi mangindo pasu-pasu hubani tondu ini halak nadok mati. Kan hotop dosonayai. Bahat pe praktekai.
Itu karena dia berpikir Platonisme. Dia dipengaruhi paham bahasa tondu ini manggoluh do. Akulani da samate halaniai boido mangindo pasu-pasu hubani opung ni opung ta. Piga-piga sesi widah pasalai do pembinaan nasi amtene sinkritisme. Ya. Itu dipengaruhi oleh paham Platonisme. Jadi anggodong pena persaya tonduyai manggulu, Anda pengikut Platonisme, bukan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus maka tahu tubuh dan roh itu mati dan terbukti langdong bani liang kuburai akulan di Yesus. Jana lang nai tako halak akulan di Yesus ai. Karena akulan di Yesus itu juga bangkit. Halani sada hal na perlu doon bani halak na persaya. Halani adong persoalan bani ayat 50 ya tahun seng tartian narasal puon na totapai. Halani paham ni dia tubuh adalah panah, sesuatu yang tidak abadi. Sesuatu yang tidak abadi seng bui panean bani harajaon ini bata. Maka tubuh kita tidak akan masuk dalam kerajaan Naibata. Maka Paulus pasingatkon, agi pasingatkon hita. Itonga-tonga bueni pangajaran pasal mate pakon puhon tene bapak. Bahat suku-sukun pasalai wajar. Hal ini memang misteri duai. Sesuatu yang misteri, yang tertutup, yang tersembunyi. Memang hotop halak marosu manukun tene. Sonahama akula. Bagaimana tubuh kebangkitan ai. Sonahadu akula nadop ipapuhoai. Anggo marlajar hita bani Injil takas do ipatuga bahasa akula parpuhonai usis songon akula ni Yesus halani hubagas parpuhonnyai do homahita ipabaki bani pandidio napasingnya tahu hubagas hamatiannyai do nasiam tardidi jana rapakon parpuonnya do homanasiam ipapu. Maka sonaha dua kula ni halak nadop mate sangga ipapuho. Dos do sarupa do identik do pakon nalikan. Halani perlu tumang bani halak korinai. Halani pahami siden akin songon ayat 50 tidak mungkin yang panah bersatu dengan yang abadi. Halani parpuhonai aima keabadian. Bukti na terdekat nagati ibasa hita jupahita do bani bibel tabapen. Bagaimanakah tubuh yang bangkit itu? Usi songon akula ni Yesus napuhuai. Sonaha do akula ni Yesus napuhuai. Sonaha. Apakah akula ni Yesus napuhuai berubah? Berubah do akula ni napuhuai humbani hamatian yang bangkit dari kematian itu. Adakah perubahannya? Kebenaran Injil Makkataun tidak ada. Sadar. Bokas ugah itangan ni dong ope.
halani sanggaro Yesus husada rumah ija susian martupu mitor tarsonggo dosi dia jana si Thomas lang persaya ai Yesus. Lalu ani Yesus. Nah koma tanganmu hu bagas ugah kon. Mitor ibain si Thomas ma tangan ni hu bekas ugah ni Yesus. Baru saya iya. Baru persaya iya. Akulah ni Yesus na puhuai adalah akulah na otentik sangga manggulu ia. Ada bekas penyiksaan. Ayat nalegan maka tahun riap mangan do Yesus na puhuai pakon susianai. Riap mangan deke Petrus nini anggogatina siam anggonga na siam ziarah rohani nini hu Jerusalem. Ada ikan Petrus ya. Yesus itu makan bersama dengan murid. Dan murid mengenal Yesus. Jadi Bapak Inang, akulah parpuhonai tidak mengubah apapun akulata. Lang. Tubuh yang bangkit itu tidak berubah. Anggo berubah berarti kita pengikut reinkarnasi. Nalang ganteng hinan gabi ganteng. Nalang jago hinan gabi jago. Ai ajaran reinkarnasi doai. Bukan ajaran Kristus. Akulah na puho ai usis songon akulah ni Yesus ai. Adong kontinuitas ini keberlanjutan. Totu anggo sonai menjadi masalah doai. Halani lang bui akulah napana saor pakon akulah keabadianai. Seng mungkin boy akulah napanaon masuk huari ni Tuhan harajaon ni nebata na abadiai. Tentu sadahal na masuk akal dohomai. Bagaimana mungkin yang pana bersatu dengan keabadian. Lalu sonahado akulah na puhuai. Bapak nang hita hagan lupa. Akulah na puho ain ini ay maakula na do isolukon na ibata. Bani teks niyang bilang tahun isobut ay ayat 50 ay maningon na totapay do soluk konon kon bani narasalpon anjagulu na totapay soluk konon kon bani naramateon. Ternyata adong kontinuitas, adong kebersinambungan. Tapi sekaligus adong diskontinuitas. Ada ketidakbersinambungan. Ketidakbersinambungan ija tubuh yang panah tadi berubah menjadi tubuh yang abadi. Dop kosi isolukon akulah napuhoai ibagas Kristus. Makani anggoi pardiaten nasyam bani teks Alkitab ta dop kosi pajupa Yesus pakon susianai mangida akulah ni Yesus tidak berubah
tanda nilang berubah adong ope bokas ni pakuai, tanda nilang berubah itandai si dia do Yesus ai. Mereka mengenal Yesus seperti Yesus waktu dulunya, tapi adong sadahal yang juga sebuah kebenaran. Akulah ni Yesus na kontinuitas ay Bapak Inang ternyata bisa menembus tembok rumah itu. Aima akulah keabadian. Ya, sesuatu yang pana dop kosi isoluk kon akulah ni Yesus na dopuai menjadi sesuatu yang abadi. Memang agak sulit do, songon na ipukahan nami. Halani memang lapi dong pengalaman ta soal mati pakon puho humbani hamatian ten. Agipi bahat halak makatau saya pernah sudah melihat kematian itu. Iya, sing pala yakin au soalai. Halani jelas-jelas do isobut ipatrihon hatan ini bata. Saya ngadong nama boto atigan roh panorang ni titik. Ulang isuba-suba. Ya. Meramal-meramal menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, menghubungkan COVID-19 dengan kiamat dan lain sebagainya. Domaya tahun ulang nakal, ulang jugul hita. Saya ngadong nama boto hai titik. Jadi yang godong penamambain pengajaran-pengajaran ya mitor atau nasiamma titik dulu ini bata sing boto ham sedangkan anak pelangi boto bapak aidon ini bapak inang hitagan sonai maparpuhonai halani bahadus kusukun pandita holy masih tandaan do ita teks firman ini Yesus berkata Yesus yang bangkit dikenal oleh murid ini masih tandaan do ita tapi pengenalan kita berbeda. Makanya dong suku-suku ni halak nanakal dong anggosonon Yesus dong masalah daburu marumah tangga maya sirang atak mate marumah tangga usia ya kan holy bani arisi magirai isi do suami ini bah ani Yesus sip maho ini Bapak inang wajar do ukuran-ukuran dunia yang akan datang ini surga ai ibek kita somon ukuran ta halani lape ongge itu ujai sehingga kita memandang ari si magirai ari parpuhonai dunia kebangkitan itu mirip dengan ketika kita seperti di surga. Iya. Pasti lang masih tandaan. Pasti dosonon. Lang adong kawin-mawin beijai kan itu. Maka tubuh kebangkitan itu bukan seperti pengenalan pada tubuh kepanaan itu. Tapi pengenalannya adalah tubuh yang abadi. Asih hubata secara khusus hubani nasiam keluarga natinading ni nahina holongan ni nasiam. Ujung tahun kurion sekaligus do pasingat kon hita. Atap halani ahape sona hape kondisi parujung golu nai na holongan ni huta. Selaku halak na persaya hita. Apakah dia sakit penyakit dulu? Ya, dalam tubuh kebangkitan itu dia juga masih memiliki sakit penyakit itu. Tapi sakit penyakit itu tidak seperti pengaruhnya dalam kondisi kehidupan kita yang panah itu. Sakit penyakit itu tidak mampu lagi di dalam tubuh kebangkitan itu mematikan dia selaku halak napor saya.
lang mangasuk biay. Sakit penyakit, si tarono nai tidak akan mampu membubai ia be hubani si tarono nai. Karena dia sudah masuk ke dalam keabadian itu. Hani rado sonon halak. Pemikiran-pemikiran ay manakinay halani pengaruh Platonisme ay. Ya nahama bapa itu nih. Ya borgo-borgohan main ini kan. Ya. Borgohan iya buritan maya. Anggolan ni buritan sesuatu ia mati. Ya nahdo maburi pe pangahap ni. Ya. Maka orang percaya mengatakan doma malum nita. Keyakinan ta doma malum. Masih boy malum halani doma isolukon akula par pohonai. Asih ubani nasyam. Namar dingat bani haganup keluarga ta, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin saninata, mungkin tetanggata dihadiata nama rujung bani panorang. Teksnya bilang ton, pas ingat kon hubata. Manusia itu memiliki keterbatasan. Dan kematian salah satu bukti dari keterbatasan kita. Kita adalah manusia yang hidup dalam tempo itu. Sing abadi. Kita akan memasuki kematian itu. Tapi bani halak na persaya bahasa setelah kematian ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu adalah kesempurnaan ta naibere naibata. Tutuai dosi para yakonta. Itu yang harus kita ingat ketika kita masih hidup. Horjani naibata na trinitas ai. Pekerjaan penyelamatan pakasomanion ni naibata, holong ni naibata, gogo na umbaniton di napasingai. Itu berguna ketika kita masih hidup. Sehingga kita nanti akan isolukon akulani Kristus nadopuhuai. Anggolang-lang isolukon. Maka anggolang isolukon, maka benarlah kita tidak bisa bersama-sama dengan keabadian. Maka kita tetap menjadi orang yang panah, yang digambarkan dengan neraka ai. Itu tungman ini. Lagi pesong nangiri itu nih. Itu tungman. Tapi halak na manjalo Kristus ai, halak na ipargugoi tondo na pasingai, halak na mangahapkon makaporsayai ketrinitasan ai akan mengalami keabadian bani arini Tuhan ai. Janah Bapak inang hita haganupa. Horja bagal na pasingai pe adalah bagian humbani parpuhonai. Masih ibere Yesus daging ni pakondaroh ni. Mengapa Yesus itu memberikan dagingnya dan darahnya tercurah? Ase talu simbolis. Ase manggulu hita. Ase puh hita. Jana ai dotok kinari nasiol jalonta marite horja bagal napasi. Hidup niuhuni nai bata ai ibagas Yesus Kristus ai itulah yang membangkitkan kita. Anggolang iberi daging ni pa kondaroni maka kita
menjadi mati yang kekal. Anggolang halani hidup niuhur nini batai bagas Kristus Yesus, maka kita tetap tinggal di dalam kematian. Maka kita adalah pribadi yang kalah oleh sengat kematian itu. Sorot ni dosa ai, sorot ni hamatian ai. Tapi darah pakon daging ni Kristus itu menghidupkan, mengalahkan sorot ni hamatian ai Bapak ini. Sehingga orang yang menerima darah dan tubuh Kristus, yang menerima keselamatan di dalam Kristus, dia akan mengalahkan sorot ni hamatian. Dia akan mendapatkan kehidupan yang abadi itu. Ase patotap kita uhur. Baninalaho ijalo hita horja bagal na pasing tokenari. Kita meyakini diri kita bahwa Yesus itu doma manulukon akulani napuho ai hubani hina holongan ni hurta nado parlobe idilo nai mata. Dan kita juga berharap itu jugalah nanti yang dipakaikan kepada kita. Tubuh kebangkitan Kristus itu dipakaikan ke dalam tubuh kita yang panah ini, sehingga kita menjadi abadi di dalam Kristus sendiri. Amin. Matonggo mahita. Jadi itu pasong banami hubamu Tuhan, bani hatamu nadop ijalo hanami. Hatamu nagok misteri na sangat mungkin membahin bui pandapot age songon na masa bani kuria kurin ijia. Adong perpecahan pendapat pasal sonahadu akula apa tundui ni halak sanggah mate apa puho. Tapi Paulus patorangkon pasal akula pakon tunduyai bani halak na persaya. Agepe akula ai sesuatu yang panah. Tapi ibagas parponi Kristus humbani hamatian ai. Akula parponi Kristus aido isolukon bani akula na panah ai. Aido membahen akula pakon ton dunyami riap puho pakon Kristus. Hamba pa aima patotap kam bani haganupan keluarga nami na hamaguan hinaholongan niuhurni marhiti marjunggulu ibagas tahun. Patotap ham hapor sayon ni si dia Tuhan anggo ibagas Kristus do si dia sado kamanggulu isoluk kondo akula Kristus nado puhuai. Ibagas akula ni Kristus dosi dia mambahen doma talu hamatiani. Sonayage hanami bani panorangon. Pasti dohanami Tuhan mati. Agepe porsay dohanami parrohmu use adong ope na manggulu. Asihalannya Tuhan paingat kam hanami bani sangga manggulu hanami totap hanami orot pakon ham totap hanami maka perluhon hidup niuhurmu totap hanami mardalan ibagas harusumu ase marhiti ay Tuhan sirsir hanami atap atigan pe idiluham. Hal ini porsaya hanami
Akula na do puho ay do holi na isolukon ham hubagas diri nami marsadasada. Na ipakehon ham hubagas diri nami marsadasada. Jana hataridahan ni hasitongan ay Tuhan. Jupa nami marhite na sirsirha mamberehon kosahmu na lahom mataluhon dosa apa hamatian ay na mataluhon sorot ni hamatian ay sorot ni dosa ay banihayu parsilang ibireham do dagingmu pakon darohmu na lahom mambereha guluhon ban nami ase mangguluhan nami manongtong bani ari si magirahin asyalan niyay Bapa bani na ijalohan nami horja bagal na pasing papos kam uhur nami bahasa tongon ijalohan nami do akula parpuhonai bani haganup halak na porsaya ibagas Kristus Yesus amin. Pai mayondos kon hita galangan tatangar hita malobi hata nini bata nagabi onjolan bata lau manggalang aima na tersurat bani sahada kronika saplonom ayat 20 sia. Berema bani Jahoba hamuliau ni gorani buan magalangan anja roh manasiam hulubini sombah ma Jahoba marpakean nama pasing sonari ondos kon hita ma galanganta.
Kuria nahinargani Tuhan ta ilanjukon hita hubani horja bagal na pasing tapi paimai adong piga-piga tuga-tuga na parlube nalape manaksion hapor sayaon lape bui manjalo horja bagal na pasing tene bani panurangon tapi ulang mitor mulat na siam halani lape tutup kita acara kebaktian ta napadua holi na membagihon ruti pakon anggur aima parhorjani kuria hu bani nasyam bani yanani tapi ulang mitor ipangan pakon inum nasyam dong doholi petunjuk atap penghantar hun lobion tene baru duk kusiai yondos kon hitama BNU horja bagal domu hubani tempat naduk ipasir sirbani tata ibadah ta diar hita ganupan imasuki hitama horja bagal na pasing man doding mahita Pasir hita doding ta doding haleluya nomor 100 ayat sada hujon maho ale tunduihu.
riap ma hita jongjong. Paridup niur anja pardiar layak do Jahoba, nangit mandingis anja paridup niur bagal. Seng ibain hubata romban hubani dosata, anja seng ibalos kon bata romban hubani hajahotonta. Songon idop niur ni bapa bani nyombani, sonai do idop niur ni Jahoba, bani sagala namaka biarisi, martongko mahita. Ham Tuhan bata Bapa nami paridop niur na tarsurut ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ham dosi beri haluahon, pakon haguluan na sadokan idokahni, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, na sesir manggalangkon diri ni magkopkopan nami pardosa. Bani na ijalohan nami parpadanan na pasingon, may dop mauhurmu ban nami. Tonduy mo na pasingin mamambuha uhur, apa na patotap kon haporsen nami, asal lambil martenger niur hanami hubani Yesus Kristus na makop-kop hanami. Amen. Riap mahita martonggo, mariti tonggo na niajar ni Tuhan Yesus subata. Ham Bapa nami na inaguri atas, Say napapasing maguranmu, say roh maharajonmu, say saupa harusunimu, inagurungon songon nang atas. Beri hamba nami sadarion haguan ari-ari, sasam dosa nami songon panasap nami, bani dosa ya songon nama nami, ulang hanami bobayham uparrajuan, paluaham hanami bani pangago, ayham dos madaharajaon, pakon haguguhon, apa sangapon saruka tidokahni. Amen. hita ganupan na hinargan ini bata, iparsita hita sonari manjalo parpadanan na pasingin, halaniay, ningon takas do hubata pasal horja bagal na pasingin, rosi ahado ulih tahunjin, parpadanan na pasing aima, hatari dahan ni idop ni hurni na bata, na dop paluakon hita, marhite anak ni Yesus Kristus. Bani nasion ijalo hita ruti pakon anggur, nagabi parhitian ni daging pakon daro ni Kristus, roh mahita hubani Tuhanta, ibagas toro apa borsi niuhur, halaniai balo si hamma sukun-sukunon. Iha porsaya hamdo Tuhan Yesus Kristus, nadop rohu tanohon paluakon pardosa, ia nadop mati apa mulak manggolu makop-kop ham, mamorsan jana mana sabdu samu, iha porsayai hamdo, iha porsayai hamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan na pasingin, in managabi parhitian ni daging pakon daro ni Tuhan Yesus, iha porsayai hamdo, radu ham makaguduko na sasapan ni dosa, nadop iberi Tuhan Yesus ubamu, marhite na makagulukon gulu na baru, radu ham mardiar pakon halak na manusay uhurmu, jana mana sabdosani, radu ham, ibagas malas niuhur donay bata, manjalohon pangakuan si sonayay, tarpuji manay bata, marhite haganupan parguluhonta. Amen. Hundulma kuria. Pasir sirita doding ta mandoding usehita doding haleluya nomor 134 ayat sada pakon ayat 2.
dodingkon hita ayat napa dua. Anggosonai paunduk kita mahurta, mardingat tona pakon manangion hatani Tuhan Yesus, bani napasir sirhon parpadanan napasingin. Ibuat Tuhan Yesus ma ruti bani borngin sangga nahona pertahian ia. Ia tahon matarima kasih dopai ito piki maai ibere hubani susiani irik ia tahu. Jalona siama anjaha pangan ma daging kudon na binereh kon makop-kop nasyam. Bahen nasyam masonin gabe pardingatan baku. Dop salpo sedia mangan ibuat ma panginumanin ya tahon ma tarima kasih anjaha ya tahon ma dopak sedia. Jalon nasyama ganukma nasyam manginum hunjin ia panginumanon padan na baru don marhite darohku nani duruskon makop-kop nasyam bahen hasasapan ni dosa bahen nasyam masonin gabe pardingatan nasyam baku. Ase rohman nasyam hasoman parhorja na sihol mangidangi kuriata bani horja bagal napasin. Ase misirma nasyam. Singer mandodingkon doding haleluya nomor 310.
boleh sanggama.
ase riak mahita jongjong haganupan. Jolom hita ma ruti jana yakat hita. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus. Jalohama anjahap anma. Daging kudon nabi nerekon laho makop kopham. Inman naman ramot kon. Pakon napato tapkon uhurmu laho maka porsayaisi. Asebamu haguluhan sisa dokani dokani. Amin. Ya, hubani hasomani na samping nagak kawalan membuka yurup itu nih. Ya. Akad hitama anggur nadok dong bata. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus. Jalo hama anjaha inum hama. Darah kudon nani duruskon lahom makop kop ham bahen hasasapan ni dosa. In manaman ramot kon. Pakon napato tapkon uhurmu laho maka porsaisi. Asebamu haguluhan sisa dokani dokani. Amin. Ase hundulma Korea. Pasir sirita dodingta, haleluya nomor 320 tolu, ayat sada, doma roh au on Tuhanku. Riap mahita jongjong masukon tama puji-pujian pakon ha terima kasihan.
Sai pujionku do Jehovah bani segala panorang. Tong-tong do puji-pujian ni bagas pamamanku. Marhiti Jehovah do marmegah-megah tonduyuhu. Ibu ke halak manuyut maai, gabi malas mauri. Hasomanin na siyam maahu, pabaggahon Jehovah. Sairap mahika patimbulkon gorani. Hupindahi do Jehovah anjaha, ibalosi do au. Ipaluah doahu bani sagala habiaranku. Puji hitama Jehovah, terima kasih mahita ubani. Amin. Hundulma kuria. Mandoding hita, haleluya nomor 102. Ham tong tong ihut kononku. Sanggah mandoding on. Roh mahita hulobe padaskon. Malas diurta marite amplop. Nadop ito dodol bobe. Tong-tong idut kononku, Yesus ipagoluan, sing anjang dari kononku, hamna panuwa konan, rupai haranu dosaku, pagolubai tong-tong abiana iban padosoki. Dodingkon kita ayat napa duahon. Ai jama jubahan sanatua sona namano kulongula bana sona sona namana Dodingkon kita ayat napa upatkon. Sayang kon hamu Yesus bari tolmuimu Rosi uju
Riap mahita jongjong. Martongko mahita. Ham Tuhan bata Bapa nami parholongnya tiapa paridop niuhur. Ipuji jana ipasangap hanami duham. Halani idop niur apa diar ni layakmu nadopi jalo hanami. Domayop kopam hanami jana isasa pam dosa nami. Gabe manggulu hanami ibagas idop niurmuin. Pabayuham hanami mandalani hari-hari ni gulu nami. Ase margogo jana marhamonangan hanami. Makor jaun harosi niurmu. Patotapam mahapor sayaon apa pangarapan nami hubamu. Ase margogo hanami pasangap kunham. Sado ka gulu nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani haluaon apa pasu-pasu. Nado pondo suban nami. Ijo ni galangkon hanami dorini nami. Pakon buan ni horja nami. Gabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasuam magalangan nami on. Lau padoras kon pardalan ni horja ikuriamu. Lambin pasu-pasuam magulu. Apa horja nami. Pakon sinadungan nami. Ibagas Kristus Yesus si palua hanami. Amen. Ganub bineremuin ton di pakon aku-laku. Hanima husab duniaon ambilan kon hanima ma ambilan nama diarin bani sagala tinopa jalohama pasu-pasu humbani Tuhan nai bata i pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan nai bata maham isondang kon Tuhan nai bata ma bohini hubamu jana mai idop ma uhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai bata ma bohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Salam Horasma Bata.